chibai ule July ni som ni pan hi inrin ni ani a nimin lama kan tar lan to angin Manipur boina thuthar ber le beng ber zonu pan hi te tor na chungchang chuan fan thui zela Paul sang in Manipur Chief Minister Biren Singh le aka Israel sarkar an dem thu an soina arinhem tuala Mithen Khachuan National Commission of Women NCW po zona an zot ta hial mai thukal lam le holam I han ngai ven le teang Nimin Khan Supreme Court Bar Association SCBA chuan thu chu siamin meitei mi parwalin zonu panhi te chunga nun ron na vor to pan lan tir chungchanga thlanhi chuang te meu mai Manipur Police ten ma an la lo chuan dem thu an soya hetianga me chepoi soilo te chunga thil ten om top khok chun kho en lai ngeya thleng thei hian Manipur State ta rural tu ten state boinan chin fel zo lo zia lan tir chiang hleni anti SCBA chuan mihring nun phung pela chet na thleng hian dem thu le hetianga me che te chunga hleilin na thleng hi run thla kan ti thu an soya chuti lai chuan police ten an ti tur tilova na an hlen zo lo chu dem oman ti thu soin Manipur le sarkar lai pui chu he thil thlenga mo phur tu te chunga hremna lek ko tur le Manipur boina chingfel thoi turan phut thu an soibok heti lai hian Supreme Court Advocates and Record Association point Manipur thil thleng chu ramtan zana thlen tu ani ti soin state sarkar in an khole tuite dikna chanvo peturin chakna nei lo zia hril chiang hle ani anti vebok Meghalaya Akha Si Jaintia Church Leaders Forum KJCLF chuan Nimin Khan thu chu siamin meitei nu ho Paul mera pai bi te chu meichia te dikna chanvo hum hal tu Paul ni anin soyang taka mala turin an ngen KJCLF chuan zonu panhi te chunga thil thleng chu poyan ti thu le andem takzet thu an soya mera pai bi te chuan din chan ang nge in an khotlanga meichia te himna le an dikna chanvo hum hal sak turin an hriat tira Chief Minister Biren Singh le Prime Minister Narendra Modi ten he thil thleng chungchang an thu soi chu ril runna tak chungin an ngai thla ti an soi boka chuti lai chuan Chief Justice of India DY Chandrachud an rang taka mala tura sarkar riat tir chu lom oman ti thu le he hian mitam tak thinlunga ro rel na dikken ko ni ngai be seina siamani anti bok soitongin Manipur thil thleng hian India ram pummal ne hle to a Nimin Khan ran pa a tumlok lutuk om lovin India ram me chepol sang te chu New Delhi a Manipur Bhavan tu ala an pung khoma Manipur me chepani te chunga thil thleng an dem thu an au puya me chepol roi tu then khat chuan Manipur Chief Minister Biren Singh le Prime Minister Narendra Modi te chu me chia te himna konga mala chaklova pu in Manipur boina zual zela mo an phurani antia he boina le thilom dan dik tak hi khovel hriata puan zarani theina na malak chulan ti thu an soibokani hetianga thua kal zel ta ka hian he video dar ta chiam chungchang a hian National Commission for Women chuan thakat aya tam liam ta khan complain an dong dai to a ma se ma an la lo nia soi ani le ta a video adar nu hian NCW chuan man la chawa soi selan hlo meka anni lampo anin soi fi ave ngal bok he thil thleng chungchang a hian jun ni som ni le pakhat dai to khan NCW a hian complain thelu ani a North American Manipur Tribal Association namta chuan complain an thelu ta an lekha thelu hi NCW hian an bo zui thu hriat ani lova ziaka complain thelu a hian meiche pani te rong taka soi sakan ni dan tarlan ani a NCW te chu mala ngal turin ngen an ni a hele kha hian mit nge mutu te thu soi te po tarlan ani a Manipur boina hian kuki zomi meiche te chunga nun ron na lan tir na konga meitei nu ho Paul te chuan an tho hlok le a amatonga an tangzo ka ni ti te po tarlan ani a meitei mi puiten kuki meiche te chunga mi pat meiche na lam hoya inti du danan lan tir a hun le mun tenen enge mozat tarlan ani boka chuti chungchuan NCW hian man lak thu hriat ani lawani Nimin Khan NCW chuan June ni som pania complain dong dai to chunga ma an lak lo na chan soin anin soi thiam hle a an malak lo chana sarkar an pu'a NCW Chief Rekha Sharma chuan June ni som pania complain an don nuwa Manipur sarkar chu voi thu man dor ti asoya India ram chung le pona tangin complain dang po atama ama sabera chuan complain kan dona thu inziak te chu dik rengem ti kan fin fi angaya Manipur sarkar in kan zona min changa nga adik nge yani chuan ma kan latur ania
chu tiang chuan Manipur sarkar a ziakin zawna kan siama channa kan hmulawa mala ngaina omlo ani ti chuan video dar kha kan lo hmu ve ta a hemi be chan hian a hran pa fin fiana nei ngai lovin ma kan la theita ni ti in NCW din mun a soifi ve thung ani video dar hnu khan he thil thleng an dem thu le Manipur state sarkar le sarkar lai puyan dem thu pol zong zong in anaw puyan ni deuh bera talan vek se na ni lo wangin ta lang vek lo meila nimin lama po thu chu siama na taka dem pol tam tak an omani heti lai hian nimin lam thu thar zinga ril ru khoi deuh ero chu meche panhi zinga pakhat pasal kha India sipai pension na ni thu hi ani zom du khongai thak panhi zinga pakhat pasal kha Indian Army ya subedar pension nu pui ni in soyani a Assam regiment lo tanga India ramtana thatlai hun zong zong lo mang zo to ni in soyani he sipai bang hian Kargil wara khan ramtan ka beya Sri Lanka po peacekeeping force zinga katela kan ramtan thei top ka chua kan ram chan nan ka thei top ka lo chua to ni tuna chon kan khomi te ka chan thei to lova kanu pui ngai po ka hum him thei to lo ani ati ni in ta lanani a police te chupoi khoi tu te lam tang ni in mai chia te chan chua tumin man lamia lo ni in na soibok soitongin mai che pani te ti du da na video dar chuana kangkai zau zela Nimin Khan National Human Rights Commission NHRC chuan Manipur State Sarkar hne na hriat tir na pe in Karli chungin he thil thleng chungchanga report kim chang thelu turin an hriat tira Manipur Chief Secretary le DGP te chu a hran pa report pe ve turin an hriat tirani NHRC chuan report a hian he thil thleng chungchanga FIR ji alu le bo zuani dante vanduai na tur tu meichia te hrisel na chungchang te heng mi vanduai te chunga zang na dom na pe kani dante liam tur te en kolan ni dante chiang taka jiak lang turin an hriat tira hun local zel tura meichia te himna mai ni lo khwale tuite himna ta na sarkar ro manna nei te po ta lang turin an hriat tir bok Nimin Khan Jharkhand khopui ranchi a chuan tribal pol rang rangin kong an zo a Manipura president's rule pon ni sen du thuan soi kong zo tu te hi Jaipal Sting Stadium a in mukhomin Albert eka chok thleng kong an zo a sarkar lai puile Manipur state sarkarin Manipura tharum thona anti top theilo chuan dem thu an au puya Kendriya Sarna Samiti Central President Ajay Tirki chuan mi puizinga nu pani sarwa ka kai chua khoi kheman ni hian kan ram mati hming chetak zetani he thil thleng hi President Draupadi Murmu hian ngai thu tak hle turin kan nge na Manipura hian president's rule puang hal turin kan phutani atia sarkar lai puile Manipur sarkar chuan tharum thona antire theilo ti kan hreto a thani chuang mi puiten har satna antuar to ani Manipur Chief Minister N Biren Singh hi bang hal ro se atibok Adivasi Jan Parishad President Prem Sahi Munda chuan Manipur boina hian chibing in thlir zonga politics khelna ti hluar ni in na soi ve bok ani heti lai hian India ram chimlama po Manipur thil thleng hian hngonga nei lian hle a Shiv Sena UBT chuan Nimin Khan Manipur state a chuan Biren Singh sarkar paithla a president's rule puan ngein phut thu an soi ni in news agency PTI chuan an tarlang Shiv Sena hruai tu Maharashtra Minister Louis Aditya Thackeray chuan Manipur thil thleng rap thak tak hian khovel hmua India ramati mual phawani atia Manipur state sarkar hi thianghal ni se Manipur hi president's rule a onghal ro se ati Rajya Sabha MP Sanjay Raut chuan Prime Minister Narendra Modi chuan ni somnga le paruk hnuwa Manipur chungchang soi ve chawa chupo parliament po na ani atia European Union Parliament a po Manipur boina chungchang hi soyani to lain Prime Minister Modi and Parliament a Manipur chungchang a soi du lawani chuan democracy kalphung ani theilawang atiani Assam State a independent MLA Akhil Gogoi po in Manipur chu president's rule puan ngei ni ro se atia Manipur boina chu RSS le BJP te ro manani ti in Manipur mi puite chu RSS le BJP te hian an tu hnuaya da an tumani atia Manipur boina tire tur hian state le central sarkar in man lamia lova chu wangin president's rule puan kan phuta Manipur state sarkar hi an bang turani ati heti lai hian Manipur Chief Minister Biren Singh ro chuan ban ala tum lo na sa hlea Nimin Khan hetiang taka bang turanor na sat to hnu hian engril rungia put zo ania
ban chung chang soya du lo thu le ep tu te na ban an phut chu angai thu tak lem lo ti a soya ban chung chang hi chu ka soi pe lo kan ha chu he state chunga muan na om theina na mala kani khoi hmuna po mi sual an oma thil sual ti na om veka kan state da po chu tiang chu oma heng mi sual te hi kan man chuak vek don ani ati nimin khan video dar chungchanga Manipur police te hmalak na mason na thar om lem lova rin hlel mi pali an man to te chu police ten ni som pakhat chung an thren phal sak an nia heng mi pali an man zinga pakhat huirem Herodas meitei chu amazing hlap tu bera soi ani politician te tlomai pol tele mi chi sang sang in Manipur thil thleng an dem sup sup lain Assam State Chief Minister Himanta Biswa Sharma chuan ngai dan dang alo nei le big thunga nimin khan video dar chungchanga angai dan soin parliament fu thut khom mani chi a video dar chiam chu tu te mo politics ni nge yarin thu asoya nimin khan New Delhi a chanchin bumi te komin Assam Chief Minister chuan pong sol chu India ram hun dang BJP nilo party dang tero rel na state atam jok dai atiani soituratam hle mai soiber tur hria ta hara soidan turpo thiam har hle ani engpo ni se tu kinatan chuan du to kila bazari lo thlir wangin kan lo me